Sini bubagrap already social media o saja buat no call kaya Sakha abo kisah clarification ready ne abo chung je question kai mani o jeta Tripura WhatsApp no Sikam hinjak abo ti so actually Sikam abo sab no hinda halam kukirok no Sikam no Age nino o Sikam hinjak mani narok joto sai mano tau pan very common Sikam coba narong ni nana dabura song tau pan tongke Sikam coba tam no hin narok singke borok sai mano u halam kukirok no Sikam men tau narok ano sing mano halam kukita mo au kukirok no se tamen mani mijo kukirok no se Sikam hinjak mani oh Tripura ke halam kuki je hinjak mani rok ke tamo difference main karon ke je Sikam rok Tripura ni Maharashtra ni sovereignty no accept khainai rok borok no halam min je Sikam rok Tripura Maharashtra ni sovereignty no accept khainai borok no halam min jemon Boro halam hinjak Boro ta tribe in je Sikam rok Tripura Maharashtra ni andaro o Phaikha borok no inke kuki no obono difference o halam kuki in mani so oro Sikam coba ini abole very common till recent time sob semua jeng kenal Sikam coba tam ni bagai cerai rok tu ya rok pan Sikam coba tu di dakti engyake abona ini sikriwe turumani ba abo coba u Sikam rok inke jeng coba ni borok ini seni jago borok ni courageous sob semua coba o thina ni kiria courageous people sini Sikam kok ba inke ral lo sob semua mane coba o tong nai borok inke norok ni dabura norok ni o para je hogra tong nai rok no dabur chu rok no norok singman phung ai sri nyake sanja o ongdrop rok inke coba rok ongo ini inke samoy rok borok sob samoy sotor ko ketong mane Sikam coba Sikam rok pai attack kai nai abo mane Sikam this ferocious tribe ferocious in nani taisa derogatory hinai hinjaga no these brave people, these courageous people who were always clean, sob semoy borok tam coba wotong. Abo borok nono Sikam minjak mani. To norok sai manu Sikam coba, it is nothing new. Don no maniko ni somo ini simino, rai kecak, rai kosom rok abo pro. Battle of Tlangsi, no, Battle of Thanasi, no, Battle of Tlangsi. Arowoba, rai kecak bahai ke aro mecem ka Sikam rok na mecem abo victory ngai phai mani engke don no mani ko bofruni ba 1400 apruni simi se Sikam coba mention till recently chini da bura rok ba Sikam coba ni kok so engke Sikam coba Sikam this is very much part of history of Tripura. Abo kep no chikon kai nani bagay ya kep no abo tolak klay nani bagay ya. Jung sai mano UPSC rok pan SSC rok pan payo headhunters singke sap no hit Nagas headhunters. Borok proud se feel kayo jung headhunters ini. Tai jini mizo rok lusai hinjago. Lusai mane tamo lu inke bokrok sai man me tan mani. Inke headhunters in many cocks and Lusai inke. Lusai word no borok kunudin derogatory hinay saya ble. Inke chung je wanje rong no wansa in many abo derogatory but wansa bo wansa no. Inke Sikam word this is proper noun abo ekta noun. So oro derogatory hinay boy feel kay mani ang aboya. Ang nije Hrangkhawl chung halam community ni Tripura wo. So halam community o payo halam kuki community so abo ang nije se I feel board recruitment board ni chairman ngai ang nije saksang no Sikam in nani ang kuno la chia
I feel proud. Yes, we are from Ralmi. We call ourselves Ralmi. Ralmi means Chobani Borok. Norok oro ang kisah sana ni mucungo. O norok saimano tamin manik. O chini Hrangkhawl ro history wo Maharaj Danno Manik ko somoy ni Simino Hrangkhawl hinay poriskar ke ullekh kayo. Kintu tini porjonto chini population Tripura wo 4-5 হাজার seko. Hoito jeng sob somoy coba wo tong mani obob ekta karon ong manu chini population bangya. So 1400 simi chini itihas mane rasmalao judi Hrangkhawl ullekh tongke tinipan Hrangkhawl ni population 5,000 se ongko ini bui anosinke tam ni bagay ungman maybe 14 rasmalale Hrangkhawl rok suyable inke au rasmalao Hrangkhawl ullekh tongke bosoro 10 jon pan barike 14 ni simi tau besit kakam inke population type bang nani kokse Hoito ucoba rok ni bagay ral kai mani bagay ucoba bolte nije bai coba ongo onno jat bai coba ongman constantly coba ural abo ni bagay no tamin mani population bekomong kana chini to in fact Sikam jeng buci mani ke je sob semoy coba wotong nai courageous people ral borok in mani se abo kep no kuno tolak kai nania Jadi narok sake, Mizorong no lusay in mani, abo derogatory deba. Nagarong no headhunters in mani, derogatory. In fact, ang kakao, chini, halam kuki community ro. We should feel proud. Hoito, Sikam hinoy obo chini Debarma, chini Jamatia, chini Riang ro. Sikam coba, Sikam rong no kiriway Sikam in mani mani. Ekta fear factor hai somo kiri mani hai okay so it is something to feel proud that we are courageous people who are always tamin mani coba otong nai coba ni borok injak mani se so I think nothing derogatory dai judi se oro mane wansuk mane alada wansugoi negative norok judi negative wan suk manino ang lesas nai norok jodi bekachikon bai wan suk maning ke jeng nakar sano but abo keb no chikon kai ni bagay ya keb no opoman kai ni bagay ya jeng jeta history Sikam coba is a part of Tripura history norok ni datu dabura somnop singoi clear ke norok sinai about since ang Hrangkhawl abon ni bagay chini Hrangkhawl ni somonde ang kisah since Rasmalarok ang Sakha. Of course, chini Sikam rok halam kuki. We are not different. Protom ang samanya Moras no, Tripura Maharas no. Mizorok tinipan Aizol no, Hrangpui no, Hrangpui ram no. Hrangpui means Maharaja ni ha. Inke jeng je Maharaja Tripura ni raja rok no. Raja omuk kinai saya jeng jemon Raja Bir Bikram hinay saya jeng raja rong natamin Maharaja Bir Bikram se Maharaja tar mane tam Hrangpui mane kotor je Maharaja ni odino je Sikam Maharaja ni odino phainai ro borong no halam no je Sikam Maharaja ni odin payaro borong no ke kuki inja so chini option je halam kuki in mani both the option it is right halam kuki so asuk no narong ni tai sing tai de it is abo itihas ni Tripura itihas ang sakable Sikam coba Tripura itihas ni ekta ongso Sikam inoy boino kep no chikon kai na ni bagay ya abo situng itihas no situng in manise Sikam chining ke ral no ralmi ral khainai rok mane ral mane coba ni borok hin manise Coban bising pun Sikam nong kai sobse coba kotor yes ede ba joto dot bising te joto community ni bising te yes coba khainai sob semoy especially chini Hrangkhawl rong nong ke Maharaj song chino ral mai sap chino
Maras ni judo rok kai pro rok pancing chini Hrangkhawl rok non ke prothom storoton mane beskang sobche beskang thang nai ke chini Hrangkhawl rok abono ral mai sak mane sobche beskang tong nai hoito borok ekta karon ungkana chini population kom ungmani so obviously courageous Sikam ingke kunuya it is a synonym of courageous saos kenang borok coba ni borok Indonesia. Which in fact, ani halam kuki brothers rock, they should feel proud to call themselves Sikam instead of just taking it as negative. The Nagas feel proud when someone calls them headhunter. The Lusais, the Mizos, who are known as Lusais. Lusais means, Lu means head, Sai means chopping. So, Lusais, they don't consider the term Lusai as derogatory. So, my Halam Kuki brothers, I think there is nothing to consider it derogatory. It should be. We are very much part of Tripura history. Since 1400, it is recorded the Sikams were in this land of Tripura. So, we should feel proud. It is very much part of our Tripura history. So, thank you. Bye.